Leta y'u Rwanda ivuga ko umwaka ushize wa 2024 u Rwanda rwatumije mu mahanga ibintu bitandukanye bifite agaciro ka miliyari 3 n'igice avuye kuri miliyari 3 na miliyoni 100 z'amadolari Amerika muri 2017. Icyuho kiri hagati y'ibitumizwa n'ibyoherezwa mu mahanga cyari miliyari 2 ndetse na miliyoni 300 z'amadolari Amerika muri 2024. Uyu mwaka wasize u Rwanda rutumije ibikomoka kuri peteroli bifite agaciro ka miliyoni 680 z'amadolari Amerika, mu gihe umwaka 2023 byari bifite agaciro ka miliyoni 621 z'amadolari Amerika, bigaragaza izamuka ry'9.9%. Mu biribwa rusange utabura ku meza y'ingo nyinshi cyane mu Rwanda harimo umuceri, bituma iki gicuruzwa kiri ku mwanya wa kabiri mu byo igihugu cyatumije mu mahanga ku bwinshi. Umuceri watumijwe mu mahanga muri 2024 wari ufite agaciro ka miliyoni 317 z'amadolari Amerika avuye kuri miliyoni 139 z'amadolari Amerika mu mwaka wari wabanje, bigaragaza ubwiyongere bwa 32.8%. Mu bindi byatumijwe ku bwinshi harimo isukari yinjiye mu Rwanda muri 2024 ifite agaciro ka miliyoni 238 z'amadolari Amerika, mu gihe umwaka wari wabanje kari katumijwe isukari ifite agaciro ka miliyoni 192 z'amadolari Amerika. Amavuta yo guteka arimo amamesa n'andi ayakomokaho hatumijwe afite agaciro ka miliyoni 207 z'amadolari Amerika, mu gihe umwaka wabanje hari hatumijwe aya miliyoni 237 z'amadolari Amerika. Imodoka zatumijwe mu mahanga muri 2024 ifite agaciro ka miliyoni 108 z'amadolari Amerika, mu gihe yari miliyoni 113 z'amadolari Amerika mu mwaka wari wabanje. Sima yaguzwe mu mahanga ifite agaciro ka miliyoni 94 z'amadolari Amerika avuye kuri miliyoni 67 z'amadolari Amerika mu mwaka wari wabanje. Amafi yatumijwe mu mahanga abarirwa agaciro ka miliyoni 92 z'amadolari Amerika avuye kuri miliyoni 70 z'amadolari Amerika mu mwaka wari wabanje. Insinga n'ibikoresho by'amashanyarazi byaguzwe miliyoni 85 z'amadolari Amerika, mu gihe muri 2023 byaguzwe miliyoni 62 z'amadolari Amerika. Imiti n'ibikoresho byo kwa muganga byatumijwe mu mahanga umwaka ushize wa 2024 bifite agaciro ka miliyoni 82 z'amadolari Amerika, mu gihe umwaka abanje byari byatumijwe kuri miliyoni 91 z'amadolari Amerika. Ibikoresho by'amashanyarazi bitanga amajwi n'amashusho byaguzwe miliyoni 75 z'amadolari Amerika, mu gihe muri 2023 byari byaguzwe miliyoni 142 z'amafaranga z'amadolari Amerika. Biteganywa ko agaciro k'ibyoherezwa mu mahanga kazikuba kabiri kave kuri miliyari 3 n'igice muri 2024 kagere kuri miliyari 7 na miliyoni 300 z'amadolari Amerika muri 2029, mu gihe agaciro k'ibyoherezwa mu mahanga ugereranyije n'ibitumizwayo kaziyongera kakazava kuri 61% muri 2023 kakagera kuri 77 muri 2029. Ni mu gihe kongera ibikorerwa mu Rwanda made in Rwanda bizagira uruhare mu kongera ingano y'ibyoherezwa mu mahanga, biteganyijwe kuzazamuka ku kigero cya 13% buri mwaka. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame agaragaza ko u Rwanda rukwiye gushyira imbaraga mu kubaka inganda hagamijwe kuziba icyuho kiri mu ngano y'ibyo igihugu gikura mu mahanga n'ibyo cyoherezayo. Ni ingingo umukuru w'igihugu yagarutseho kuri wa kane mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru muri Village Urugwiro, ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Muri kiganiro umunyamakuru Scovia Motesi yagaragaje ko abafite inganda mu Rwanda bahura n'ikibazo cyo kubuzwa gupfunyika ibicuruzwa muri plastike kandi hari ibiva mu mahanga byemererwa nabyo bifunze muri ubwo buryo. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko ikibazo gihari gikomeye ari uko u Rwanda nta n'inganda zihari zikomeye zafasha kuziba icyuho cy'ibyoherezwa mu mahanga ndetse bikurwayo. Yagize ati ikibazo cya mbere dufite ahubwo nta nganda dufite. Niba twubakaga inganda nyazo ati byadufasha tukagabanya ibiva hanze, bimwe bikaba biva hano cyangwa se ariko tubyohereza hanze, kuko hari ibintu rero byinshi cyane bishobora gukorwa mu gihugu byanajyanwa hanze cyangwa se byakoreshwa mu gihugu bidakeneye plastike. Yakomeje avuga ko iyaba nabyo ati twabirebaga, ariko kuri ibyo bindi ubwo busumbane ati buzanwa mu bacuruzi n'ayo mategeko ya plastike, kugira ngo bigomba kuba ikibazo cya mbere bikorwa nabi cyangwa se bikurikiranwa nabi. Ikibazo cyaraganiriwe ati byagombaga rero gufatirwa ibyemezo. U Rwanda mu bihugu byashyize imbere iterambere ry'inganda hagamijwe kugabanya ibicuruzwa bitumizwa mu mahanga hakiyongeraho kandi ibyoherezwayo. Duhindure ingingo gatoya mbabwire ko umunyamakuru akomeje kugenda avugwa. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Jimmy Gasore atangaza ko u Rwanda rukeneye gutunganya umuriro w'amashanyarazi ungana na megawate zirenga 3000 uvuye kuri 447 rutunganya. Ibigarutseho kuri 26 Ugushyingo 2025 yerekana impamvu u Rwanda ruhanze amaso ingufu za nuclear nk'isoko izarufasha kugera kuri iyo ntego ubwo yari mu nteko rusange ya Sena y'u Rwanda. Minisitiri Jimmy Gasore yasobanuye ko umushinga wo gukoresha ingufu za nuclear nk'isoko ry'umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda wamaze gukorerwa inyigo ya mbere, cyane ko ari ingufu zidahumanya ikirere.
Ati ni umushinga inyigo ya mbere yarangiye, turi mu cyiciro cy'inyigo ya kabiri aho zizashyirwa ahateguwe amasite ashoboka yaragaragajwe. Iyo amaze kugaragara rero habaho kuyakorera inyigo zimbitse. Murabizi ko turi mu gice cy'isi kigira imitingito myinshi, tugomba rero gukora ku buryo bwirinda impanuka. Yagaragaje ko hakiri ibiganiro n'ibigo by'ubucuruzi bitandukanye byo mu bihugu binyuranye birimo Uburusiya, Amerika n'Uburayi kugira ngo rero hatoranywe umucuruzi wa nyuma uzakorana n'igihugu cy'u Rwanda. Intego ni uko hagati ya 2030 na 2032 twaba dufite uruganda rwa mbere. Tukaba kandi twarahisemo gukora inganda nto za nucleaire. Inganda za kera zari nini cyane zikora umuriro mwinshi ariko zinateza ibyago byinshi cyane iyo zigize ikibazo. Inganda nshya ni nto zidasaba ubutaka bunini. Murabizi ko igihugu cyacu kidafite ubutaka bunini ndetse kandi zidateza ibyago iyo zigize ikibazo. Iza mbere iyo zigize ikibazo zikabura amazi azizimya ziraturika. Izi nshya rero iyo zigize ikibazo zikabura amazi zirazima ku buryo rero zidatera ikibazo. Izo rero nizo turimo kuganamo binajyanye n'imiyoboro yacu y'amashanyarazi. Senateri Dr Frank Habineza yagaragaje impungenge kuri uwo mushinga w'ingufu za nucleaire, avuga ko igihugu cyari gikwiye gukoresha imbaraga mu gushaka igisubizo ku ngufu zituruka ku mirasire y'izuba. Ati nucleaire igira imyotsi ihumanya ikirere isohoka kandi ishobora kandi kumara imyaka myinshi cyane mu kirere yangiza uwo duhumeka. Bitewe n'imiterere y'igihugu cyacu bigaragara ko bishobora guteza ikibazo habayeho nk'impanuka. Tuzi ko habayeho impanuka kandi ingaruka ndetse no guhangana nazo bishobora kurenga ingengo y'imari y'igihugu cyacu. Nubwo rwaba ari uruganda ruto, habaye impanuka byatugiraho ingaruka mu myaka myinshi. Yerekanye ko ingufu za nucleaire nazo ziteza ibyago bishingiye ku myanda zisohora, amazi zikoresha, imyotsi zisohora kandi kuzitegura bigatwara amafaranga menshi cyane ashobora kuzifashishwa mu gutunganya izindi ngufu. Kubera iki rero u Rwanda ruhanze amaso ingufu za nucleaire? Minisitiri Gasore yavuze ko nta gikorwa kitagira ingaruka ariko ko guhanga amaso ingufu za nucleaire bishingiye ku cyerekezo cy'igihugu mu gutanga umuriro uhagije. Yerekanye ko kuri ubu u Rwanda rukeneye umuriro urenze megawati 300. Ni ukuvuga gukuba nibura inshuro 10 iyo rufite, kandi imigezi rufite niyo ruhuriyeho n'ibihugu by'ibituranyi usanga ari mike idashobora gutanga uwo muriro w'amashanyarazi. Ati iyo urebye imigezi dufite mu gihugu imbere wavuga ko urugomero rwa Nyabarongo ni turwuzuza nta kindi kinini tuzaba dutegereje tuzongera kuvanamo megawati 40 byinshi. Ati mu Kivu ibyo turi kuvanamo twibwira ko ari byo bya nyuma tuzaba twageze. Ati ku byo dushobora kandi kuvanamo ni megawati hafi 100. Yakomeje agaragaza ko ubwo haba hasigaye gukoresha ingufu z'imirasire y'izuba kandi nayo itoroshye kubonerwa ubutaka. Yasobanuye ko kugira ngo rero imirasire y'izuba itange ingufu z'amashanyarazi angana megawati 1 nibura hakenerwa hegitari y'ubutaka, bityo ko kubona abyara megawati 300 byaba ingorabahizi no kuba igihugu kitapfa kubakira umuriro wacyo ku mirasire y'izuba gusa ngo bikunde. Akomeje agira ati impamvu nk'igihugu rero twahisemo iryo koranabuhanga ry'inganda nto za nucleaire ni uko ritagira impanuka n'ibyo bijyanye n'umutingito. Murabizi ko hari amato akoresha nucleaire na za submarine zikoresha zose ziba ziri muri ubwo bwoko, abagenzi bakazigendamo. Yongeye agira ati ibijyanye n'ingaruka z'imyanda aba ari ugutungurana. Ati rero kakamara nk'imyaka 6 ati gatanga umuriro. Ati ubundi rero kagatabwa mu kuzimu munsi y'uruganda kakamaramo imyaka twita mike, imyaka 100 muri urwo rwego. Ati tuyita mike. Yerekanye kandi ko izo nganda nshya ziri kuza zifata na bya bisigazwa bikanagurwa bikongera kandi bigacanwa ku buryo ubumara bwabyo bugenda bukamukamo. Kubijya rero mu kirere byakwangiza, Minisitiri Gasore yavuze ko ntabyo kandi n'amazi zikoresha ari make kuko ari nto ariko hari n'izikoresha amazi. Ati harimo rero ibibazo ariko harimo n'ibisubizo. Ati tukavuga ngo nk'igihugu niba twemera ko tuzakomeza kubaho tugatera imbere tugomba kugira igisubizo cy'iryo terambere kigakorwa mu buryo bwitondewe. Kuba rero Minisitiri Gasore, Minisitiri w'ibikorwa remezo mu Rwanda, yakomeje kugenda agarukaho ku munsi w'ejo.
Reka rero mbabwire ngo ni Ihumure TV twibanda cyane ku makuru y'ubukungu ndetse n'amakuru y'iyobokamana. Dufite kandi na website cyangwa se urubuga tunyushyiraho amakuru yanditse mushobora kuba mwafungura ni ihumure.rw, mukaba rero mwagenda musoma nayo n'amakuru yibanda cyane cyane ku bukungu ndetse n'iyobokamana muri rusange. Reka mbifurize rero ibihe byiza, turaza gusubira mu yandi makuru masaha ari imbere.